Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Продолжува неизвестноста на политичката сцена за епилогот од контактите меѓу партиите во обид да се формираат парламентарно мнозинство и нова влада. Нема јасни назнаки која е насоката во која се движат разговорите меѓу СДСМ и ДУИ и дали и кога би можело да дадат некаков резултат. Во ваква атмосфера, техничката влада, која е всушност влада за спроведување избори, кои патем завршија пред 2,5 месеца, се однесува како да е политичка влада со полн капацитет, па денеска промовираше оперативен план за вработување. Според воспоставената практика, планот на Facebook го објави Никола Груевски, со формулација дека тоа го направила владата предводена од ВМРО ДПМН. Дали ова е дел од план на ВМРО ДПМН и ДУИ да владеат со Македонија со ваква техничка влада во услови кога не би имало договор за нова влада? Дали подсвеста ги издаде вистинските намери на Али Ахмети кога го спомна белгиското сценарио, што е пример на владење без нова влада, речиси 2 години? Политичката состојба во земјава вечерва ќе анализираме со лидерот на движењето БЕСА, Билјал Касами. Во период кога се очекува политичка влада, за утре е закажано собрание за избор на фудбалската влада во Македонија. И како речиси се во државата, и овој процес го следат контроверзии и сомнежи за нелегалност и нелегитимност. Во вториот дел од емисијата, наш гостин ќе биде спортскиот работник Драган Томовски, кој е координатор на иницијативата за промени во ФФМ, Обединети за фудбалот. Меѓу другото, Томовски вчера потврди дека во обидот да аргументираат за состојбите во фудбалот во Македонија, до ФИФА го доставиле извештајот на Рајнхард Прибе. Зошто и како, ќе слушнете во разговорот со него. Кон крај ќе погледнеме уште една саботажа. Ве поканувам да останете на Алсат, разговорот со Билјал Касами почнува по паузата. Гледате 360 степени. Наши ваш гостин вечерва е Билјал Касами, председател на движењето БЕСА, партија која освои 5 пратенички места на изборите на 11 декември. Добро вечер, добре дојдовте во 360 степени. Мирно директелеши која за Алсат. Актуелни се контактите меѓу партиите, во обидот реков да се направи мнозинство и да се формира нова влада. Дали БЕСА на некаков начин е вклучена во тие контакти? Левизија БЕСА që nga fillimi I procesit, të më thënë pas zgjedhor, ishte ndër partitë të cila në mënyrë më konzistente qëndronte në atë se si duhet të vazhdoj procesi I konstituimit të parlamentit të qeverisë dhe të një qeverie reformatore dhe dal nga dal Maqedonia të dal nga kriza. Në këtë drejtim, dhënia e mandatit nga presidenti I shtetit për VMRO DPMN ishte një dhënia dhe më thanë që e cila nuk kishte informatat e duhura nga presidenca se në bazë të çfarë I dhënë mandati dhe në anën tjetër Partia Shqiptare arrite një platformë thuash një platformë të përbashkët apo një deklarat, u zëtuan për një deklarat të përbashkët për disa pika të cilat duhet të zgjidhen dhe të cilat kanë të bëjnë me çështjen shqiptare këtu në Maqedoni, por pjesa më e madhe kanë të bëjnë për çështjet të cilat I tangojnë gjithë qytetarët e këtij vendi si punë e sundimit të drejtësisë dhe çështjeve tjera të drejtësisë ekonomike dhe të shpërndarjes së drejtë të resurseve publike karshi gjithë qytetarëve. Në këtë drejtim, Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila ishte një ndër nënshkrueset e deklaratës, filloi bisedimet me VMRO-n për qeveri të koalicionit, edhe pse VMRO DPMN që në fillim doli kundër deklaratës dhe kundër ligjit për digjuhësi që nuk kupton edhe përdorimin e gjuhës shqipe. Mirë po, fatkeqësisht I shpenzua 20 ditë dhe pastaj në vend që të vazhdoj procesi, doli që presidenti I shtetit nuk ishte në krye të detyrës dhe në vend që të vazhdoj që t'ja jap mandatin partisë së dytë më të madhe e cila mori vota në zgjedhjet e 11 dhjetorit, ai thiri të gjithë subjektet politike në një takim kryetarët e partive parlamentare, në të cilin ne si Lëvizje BESA pritëm se do të jetë pjesë e zgjidhjes së situatës në drejtim të asaj që presidenti I shtetit do të shohë se kush e ka shumicën në parlament që të mund t'ja jap mandatin, por fatkeqësisht kjo nuk ndodhi. Presidenti I shtetit vetëm që na informoi se edhe herën e parë kur ja ka dhënë mandatin Nikola Gruevski
Socialistskit apo VMRO DPMN-s nuk ja ka dhënë si parti më e madhe, por ja ka dhënë si shumicë në parlament, duke aluduar edhe në votat e BDI-s, domethënë 61 mandate dhe e ka respektuar kushtetutën. Dhe kjo ishte një paralajmërim se tani më do të ketë një krizë edhe më të thellë që nuk kuptonte se presidenti i shtetit nuk tregoi gatishmëri që të jap mandatin partisë së ditë dhe kërkoi nënshkrime nga deputetët që të bëhen 61 nënshkrime dhe të përkrahin një mandatar të ri. Në këtë drejtim, ova situacija definirate како kriza vo kriza? Nova kriza vo kriza? Po fatkeqësisht në këtë krizë të thellë në cilën gjendet Maqedonia për këto 2 vite, tani më jemi edhe në një krizë edhe më të thellë, sepse tani më nuk jemi në proces, tani jemi në një vakum, ta quaj ashtu, një vakum që nënkupton se tani më nuk kemi afate. Përkundër faktit që në kushtetutë është definuar që presidenti ka 10 ditë për të dhënë mandatin dhe pastaj partia apo ai që merr mandatin ka 20 ditë që të formatoj qeverinë, shkaku që ende nuk është mbill mbledhja konstitutive e parlamentit, ende nuk kemi një shumicë të konstituar në parlament, parlamenti nuk funksionon, po del që presidenti i shtetit në vend që të jetë në krye të detyrës si babai i kombit apo i gjithë qytetarëve të këtij vendi, ai është në shërbim të një partie politike dhe në këtë krizë të thellë po kontribon edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, të cilët me 10 deputetët e tyre po bëjnë shumicën dhe e bëjnë atë, më thonë, në cilën anë ata shkojnë, andej edhe, më thonë, bëhet shumica parlamentare. Дали вие установувате на вашиот став соопштен дека во оваа фаза сте подготвени безусловно да ги дадете вашите подписи за Заев да добие мандат, а потоа во 20 дена што би почнале да течат, би решиле дали и на каков начин евентуално би се вклучиле во новата власт? Në mungesë të institucioneve apo të përgjegjësisë institucionale, Lëvizja Bes e bëri një veprim që nga disa analistë dhe nga shumë antarë tanë ndoshta u llogaritet edhe si një hap i pamatur politik. Ne vendosëm që jemi të gatshëm që të japim nënshkrimet e 5 mandateve apo deputeteve të Lëvizjes Besa që të vazhdoj procesi, që Zoran Zaev si lideri i partisë së ditë më të madhe që dolin nga zgjedhjet e fundit të marrë mandatin dhe të ketë afatin e 20 ditëve që të formatoj një qeveri. Dhe në këtë drejtim ne kemi thënë shumë qartë që ne jo që e përkrajim pa rezervë dhe pa kushte Zoran Zaevin si lideri i LSDM-s, por ne jemi në drejtim të vazhdimit të procesit që nënkupton 20 ditëshin e bisedimeve për formatimin e qeverisë. Dhe në këtë drejtim besoj se kemi qenë subjekti më konzistent nga gjithë subjektet tjera politike, që kemi thënë se jemi të gatshëm ta bëjmë punën apo të përmirësojmë gabimin cilin e bëri presidenti i shtetit. Ne jemi të gatshëm që të japim nënshkrimet tona për Zoran Zaevin pa paragjykuar se do të jemi apo jo pjesë e koalicionit qeveritar. Сега имаме ситуација каква што имаме. Факта дека има и некакви контакти меѓу ДУИ и СДСМ, бидејќи 61 подпис без ДУИ нема. Дали сте на некаков начин вклучени, информирани до каде е тој обид на Заев да собере 61 подпис најмалку? Ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me gjithë subjektet politike. Në këtë drejtim, komunikimi jonë është në drejtim të asaj që procesi si shkoni bisedimeve mes VMRO-s dhe BDI-s në pjesë e madhe përmes përmes LSDM-s dhe BDI-s një pjesë e madhe përmes mediumeve, po edhe me kontakte direkte që i kemi me subjektet politike. Në këtë drejtim, Lëvizja Besa nuk është e përfshirë në procesin e negocimit për qeverinë e re, sepse ne vlerësojmë që duhet të ketë një zhvillim normal të gjithë procesit që në kupton fillimisht duhet dikush të marrë mandatin dhe pastaj të ulemi të bisedojmë për të qenë ose jo pjesë e qeverisë. Имате некакво чувство, некаква назнака, некоја информација од некоја страна како се одвива тој процес во овој момент? Është e vështirë që të ketë më shumë informata nga gjithë ky proces kur ne dim që para disa ditëve pat një takim mes funksionarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Lëvizjes për Reforma në PDSH, në cilën është prezantuar edhe oferta e LSDM-s për bashkëqeverisje në të njëjtën kohë kur një
një antar apo një nga pjesëtarët e Aleancës për shqiptarët në mënyrë alegorike tha se vetëm ja kanë treguar dhe nuk ja kanë lënë dokumentin. Domethënë ende ne nuk kemi një dokument të shkruar, një ofertë të shkruar dhe të shohim se për çfarë bëhet fjalë, cila është oferta dhe cilat janë pozicionet e subjekteve politike të cilat flasin për qeveri dhe në anën tjetër ne as jemi të interesuar në këtë fazë që të futemi në këtë mes të bisedimeve ndër partijake sepse ne vlerësojmë. Това е едно од моите прашања, зошто нема контакт дуи БЕСА? Дали затоа што вие не го сакате тоа или има некаква друга причина? Оваков сличен како со движењето за реформи, односно со Алијансата на албанците. Ne vlerësojmë se Bashkimi Demokratik për Integrim është njëri ndër dy fajtorët kryesor që Maqedonia është në një krizë të thellë. Dhe vlerësojmë që nuk e kanë themi besimin e duhur që të ulemi me ata dhe të kemi besim se ata do t'i qëndrojnë marrëveshjes me të cilën do të merremi vesh. Dhe jo rastësisht edhe deklarata e përbashkët e subjekteve politike shqiptare, edhe pse përpiluar këtu në Shkup nga subjektet politike parlamentare shqiptare, ne kërkuam një garancë nga një qendër themi kombëtare shqiptare, cila do ta detyrojë apo do të ketë mundësinë që ta detyrojë Bashkimin Demokratik për Integrim që të qëndrojë konzistent në pozicionet të cilat i kemi marrë, që fatkeqësisht doli se nuk është ashtu, sepse para disa ditëve vetë lideri kësaj partie politike në një emision televiziv deklaroi se ata janë përpilues të kësaj deklarate dhe ne jemi vetëm ata cilët jemi bashkangjitur. Dhe kjo ishte ajo të cilën ne dyshojmë se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka potencën e mjaftueshme të vendimmarrjes në këto rrethana kritike ku më së shumti Maqedonisë, qytetarëve të këtij vendi dhe shqiptarëve ju duhet një parti politike me pozicionin cilin e ka që të ketë potencën e vendimmarrjes që nuk kupton edhe risk politik që nesër të përfitosh apo të humbish nga votuesit. Дали на некој начин чувствувате изневереност од ДУИ, а од друга страна одговорност од ваша страна, за тоа што можеби со заедничката декларација подпишана од три партии на албанците и коалиции, на некој начин му дадовте шанса на Ахмети повторно да се факторизира себе си? Po fatkeqësisht Ali Ahmeti dhe BD po mundohen ta luajnë atë lojë. Fakti që në fillim ne kemi deklaruar qartë se nuk jemi për një koalicion me VMRO DPMN, me këtë leadership të këtij subjekti politik, një leadership ndaj të cilit është hapur procedurë nga Prokuroria Publike Speciale dhe në anën tjetër Bashkimi Demokratik për Integrim pas nënshkrimit të kësaj deklarate filloi bisedimet me VMRO DPMN dhe në anën tjetër Bashkimi Demokratik për Integrim po mundohet që këtë deklaratë ta keq përdor në drejtim të asaj që kinse ne kemi legjitimuar apo e kemi autorizuar që të flasë edhe në emër të deputetëve tanë, që nuk është e vërtet. Ne thjesht jemi zotuar që gjithë subjektet politike përkrahëse të kësaj deklarate në këtë koalicion qeverisës apo edhe në të ardhmen do të përkrahin të gjithë ata iniciativa të cilat kanë të bëjnë me pikat të cilat janë në atë deklarat, por në asnjë moment kjo deklarat nuk nënkupton një marrëveshje për qeveri apo një marrëveshje që detyrimisht duhet subjektet jenë pjesë edhe një koalicioni qeverisës. Ќе се согласите дека тоа сепак го врати некако во живот Ахмети? Fundja ne më një farë mënyrë ishim të detyruar që edhe një shans të japim Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Ali Ahmetit që mos thot nesër se po të kishim pasur një qëndrim të përbashkët apo një deklarat të përbashkët, çështja shqiptare do të ishte avancuar këtu në Maqedoni, por edhe parimi i sundimit të drejtësisë do të ishte kthyer në shtet, por fatkeqësisht ata nuk reflektuan dhe po vazhdojnë në drejtim të keqpërdorimit të gjithë iniciativave dhe gjithë vullnetit të mirë nga subjektet politike për përkrahje të një ide që nënkupton jo që të ngel në skenën politike Ali Ahmeti me disa njerëz të tjerë rreth tij, të cilët janë thellë të inkriminuar në raste korruptive, por që nënkupton që edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, por edhe shqiptarëve, edhe qytetarëve të Maqedonisë ju japim një mundësi që të kemi një qeveri reformatore, një qeveri e cila do ta rikthej Maqedoninë në binarët e integrimit euroatlantik, por dita ditës po me veprimet të cilat i ban
ky subjekt politik po na dëshpron gjithnjë më shumë se ende nuk janë të gatshëm që të reflektojnë, ende nuk janë të gatshëm që të kuptojnë për gabimet në të kaluarën politike të cilat i kanë bërë dhe të ketë një reformim të mirëfillt, të brendshëm, t'ju japin mundësi forcave të reja, forcave brenda subjektit të cilat nuk janë të inkriminuara në raste të tilla që të mbijetojë si subjekt politik dhe të jetë një alternativ, një оферт политика на сцена политика на Македонија. Имаме уште прашања што сакам вечера да ги разговараме, ќе направиме уште една пауза, па ќе се вратиме со разговорот. Ви благодарам за сега, гледачите ги поканувам да останат насад. Во 360 степени наасад го продолжуваме интервјуто со Билјал Касами, председателот на движењето Беса. Господин Касами, во првиот дел од интервјуто продолживте со изразување сомнежи околу честноста на намерите на ДУИ во овој процес. Што вели вашето политичко чувство, вашиот политички сенс? Што е тоа што ДУИ го држи заробен во една ваква ситуација и не му дава да направи клучен исчекор кон евентуално формирање прореформска влада? Или можеби е почесно да кажеме дел од ДУИ или Ахмети и една група околу него? Vlerësoj që është ajo që gjithmonë thuhet në raste të tilla kur një subjekt politik i cili doli nga lufta e 2001-shit dhe në fillim kishte shumë idealist se përfundimisht çështja shqiptare do të zgjidhet në Maqedoni dhe Maqedonia do të jetë një shtet normal për të jetuar për gjithë qytetarët e saj, dhe dal nga dal ky grup idealistësh po eliminohej nga Bashkimi Demokratik për Integrim, dal nga dal ky grup idealistësh po largohej, po vritej, po syrgjënosej dhe dal nga dal në këtë subjekt politik po ofroheshin njerëz të cilët mbi të gjitha kishin interesin e përfitimit të tyre personal. Dhe sot 15 vite pas themelimit të këtij subjekti politik, ne mund të konstatojmë se ky subjekt politik fatkeqësisht është një subjekt politik i kapur, ashtu siç është konstatuar se edhe Maqedonia është një shtet i kapur, sepse nëse ke parti politike të cilat janë në pushtet, të cilat janë të kapura nga grupe të kriminalizuara, atëherë po del që edhe ata grupe përmes subjekteve politike e kanë të kapur edhe shtetin dhe institucionet tjera. Prandaj vlerësoj që mbi të gjitha ky subjekt politik duhet të reflektoj dhe duhet që të pastroj me krimin brenda tij, që të mundet të vazhdoj, sepse megjithatë është një ofertë politike dal nga lufta e 2001-shit dhe vlerësoj se mundet që shqiptarëve ende ka që ofroj, por me kushtin që ky element, themi kriminogen brenda këtij subjekti politik të pastrohet dhe ne sot po e shohim se ka tentime të tilla brenda vet subjektit politik kur janë vetë të pozicionuar këta, themi, grupacione të cilat janë pro një qeverie reformatore apo pro një, themi, qeverie të vazhdimit qeverisjes me Дали има една Vëmëro. тенденција во моментот на сцената, еден обид, тоа што е Европската комисија во својот извештај го нарекува заробена држава, а преведено со други зборови значи потреба од повторно враќање на принципот на владење на правото пред се во оваа земја, во овој момент да се покрие со меѓуетнички теми. Не дека тие не се важни, но дали доминацијата на тие теми сега го става во втор план и на некој начин им ја прави полесна ситуацијата. И на Ахметија, уште повеќе на Груевски. Pa sigurisht që në momente kritike që të mbulojnë krimin e tyre, funksionarët e partive në pushtet si të Vëmëros ashtu edhe të BD-s po mundohen që të rikthejnë në skenë ajo që është shumë atraktive dhe ato janë konflikte ndëretnike mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Por ajo që është më indikative dhe më problematike vlerësoj unë është edhe futja edhe një teme tjetër që gjithashtu është shumë them kritike dhe është po aq problematike dhe ajo është një konflikt i mundshëm apo një dimension tjetër që mund të jepet dhe dimenzionit ndërfetar apo ndërreligjios, sepse ne patëm mundësi që të ndëgjojmë disa deklarata si nga kampi i komunitetit musliman këtu në Maqedoni, po edhe aty ortodoks, kur kishte disa deklarata të cilat unë i vlerësoj se kishin nuanca politike dhe nuk ishin të nevojshme në këtë moment. Prandaj këta politikanë të korruptuar, të cilat për këto 10 vitet e fundit
e kapën shtetin dhe i kapën gjithë institucionet edhe shtetërore, për edhe institucionet tjera përmes klientelizmit të cilën ju ofruan, vlerësoj se kanë ndoshta mundësi dhe kanë interesin e tyre që ti shfrytëzojnë të gjithë këtë diverzitet etnik dhe kulturor të Maqedonisë që të rikthejnë në një mundësi të konflikti cili pastaj do të mbulonte krimin e tyre, sepse një konflikt ndëretnik apo ndërfetar do të ishte problem shumë i madh i Maqedonisë sa krimi dhe korupcioni cilin e kanë bërë. Rendo ima se ušte potencijal тоа сценарио да лепи кај гласачите, немате впечаток дека полека, но сигурно гласачите почнуваат да стануваат имуни на тој тип на сценарија? Po vlerësoj se kemi bërë një hap para dhe kjo ndoshta është si reflektimi situatës së 2001-shit kur këta disubjekte politike që për këto 10 vitet e fundit janë në skenën politike dhe bashkëqeverisin në qeveri dhe të cilat ishin në pozicionet e kundërta në konfliktin e 2001-shit dhe kur sot e shohim se këta emocione të qytetarëve si të komunitetit shqiptar dhe ati Maqedonas i kanë keq përdorur për përfitime personale dhe për keq përdorim të pozitës së tyre, po del që qytetarët dal nga dal po vetë disojnë dhe po e kuptojnë se dimensioni etnik dhe fetar që mund të jepet një problemi këtu në Maqedoni, veçanërisht nëse iniciohet nga politikanët, është vetëm maskë për krimin dhe korrupsionin të cilin e kanë bërë politikanët. Por, ajo që është me rëndësi që ende këta subjekte politike kanë potencialin që të bëjnë probleme të tilla dhe veçanërisht është tani më themi shumë kritike momenti kur po mundohen, nëse e panë me rastin e Kumanovës se nuk pati sukses një konflikt ndëretnik, tani po japin sinjale se kanë edhe një mundësi tjetër dhe ajo do të ishte një tentim për një konflikt ndërfetar, sepse po vlerësoj që deklarimi i disa krerëve të komunitetit ortodoks dhe ati musliman këtu në Maqedoni janë disa sinjale të cilët japin politikanët se në rast nevoje nëse edhe më shumë ju bëhet presion atyre që të japin llogari për gjithë krimet që i kanë bërë, ata kanë edhe një armë tjetër të cilën ndoshta janë të gatshëm ta shfrytëzojnë. Што според вас треба да бидат приоритетите на новата влада? Unë vlerësoj që disa çështje të cilat kanë të bëjnë me të drejtat etnike të shqiptarëve të Maqedonisë, ajo një ndër ata dhe që është simbolika e gjithë themi problemeve tjera të cilat mund të zgjidhen në vazhdimsi, ka të bëjë me përdorimin e gjuhës shqipe apo më thonë përdorimin e disa të drejta kolektive të shqiptarëve, po edhe të qytetarëve tjerë të Maqedonisë dhe njëherë përgjithmonë këto çështje të mbillen dhe qeveritë e ardhshme të Maqedonisë të orientohen në zhvillimin ekonomik, të orientohen në ngritjen e nivelit të jetesës këtu në Maqedoni, sepse çdo ditë e më shumë qytetarët po na largohen dhe ajo që është më e keqja po na largohet pjesa më vitale e shoqërisë dhe të rit, të kualifikuar dhe ata po marrin rrugët e botës dhe ne gjithnjë më shumë po shprazemi si shtet dhe gjithnjë më shumë po ngelin vetëm pjesa më pak e interesuar që të kontribojnë në zhvillimin ekonomik. Prandaj vlerësoj që njëherë përgjithmonë Maqedonia për këto 25 vite duhet të ketë kuptuar se shqiptarët janë një komunitet i rëndësishëm për zhvillimin e Maqedonisë dhe nuk mund të ketë një Maqedoni të zhvilluar pa shqiptarë të barabartë dhe pastaj gjithë të së bashku të vazhdojmë që të ndërtojmë një shtet i cili do të jetë një shtet që do të kryejë mirëqenie për gjithë qytetarët. Дали ова сега не е во функција на она што претходно го зборувавме? Дуј ќе каже, апсолутно се согласуваме со ова што го зборува господин Касами и ние тоа го правиме во контактите и со ВМРО и со СДС. Unë vlerësoj se BDI nuk e ka qëllimin që të zgjidh këto çështje etnike, por e ka qëllimin që të instrumentalizojë si të tilla, sepse ka pasur për 15 vite mundësi që këto çështje edhe atë në bazë të marrëveshjes së Ohrit dhe një marrëveshje e cila ka qenë garancë nga faktori ndërkombëtar, pjesa më e madhe e kësaj ka qenë e konvertuar në kushtetut, në ndryshimet kushtetuese, por
ata gjithmonë këta çështje i kanë dhënë me dozë aq sa jo është dashur për të fituar zgjedhjet e radhës dhe në këtë ritëm të implementimit të këtyre çështjeve ndoshta do t'ju duhej 100 vite bashkë me VMRO-n që ti realizojnë dhe Maqedonia nëse do të mbijetonte këta 100 vite do të kishim një shtet të barabartë për gjithë qytetarët. Prandaj vlerësoj që edhe në palën shqiptare, edhe në palën maqedonase duhet të ketë vërtet elita politike të cilat do të jenë të gatshme që të mbillin një herë për gjithmonë këto tema dhe të orientohemi ajo e cila është interesi gjithë qytetarëve dhe ajo është zhvillimi ekonomik. Дали нови избори се решение според вас ако целиот овој процес не финишира со договор за нова влада? Jo, ne vlerësojmë që zgjedhjet të reja nuk janë zgjidhje, edhe përkundër faktit që ne si Lëvizje Besa tani më jemi pjesë e procesit zgjedhor si subjekti 4 politik në Maqedoni dhe vlerësojmë që ajo që na u mohua në këto zgjedhje sepse ishim subjekti i ri dhe nuk ishim pjesë e procesit zgjedhor, tani më do të kemi mundësi që të kompenzojmë dhe jemi të sigurt që si subjekt politik do të ishim subjekti që më së shumti do të përfitonte, por ky përfitim partijak nuk vlerësojmë se do të ishte një përfitim edhe për qytetarët e Maqedonisë sepse më thonë në pjesën e maqedonase ndoshta VMRO DPMN në këto rrethana do të kishte një themi fjalor shumë më nacionalist dhe do të mundohej që të zgjoja të ndjenjat e pjesa maqedonase dhe në anën tjetër rezultati ndoshta do të ishte prap ky rezultat që është me plus 1-2 mandate më shumë edhe më pak. Како го разбирате резултатот од анкетата на Телмавот? Аз мисля и во тој контекст и претходното прашање ви го постави. Таа покажа во овој момент една интересна тенденција за тоа дека мнозинство албанци рекле дека би гласале за СДСМ, потоа Беса е втора партија меѓу албанците, ДУИ е трета партија кај албанците. Është pak sa komplekse që të vlerësohet një themi ambient që ekziston te kampi politik shqiptar dhe që ka të bëjë me preferencat që mund të jenë karshi një subjekti politik Maqedonas. Fillimisht kjo ndoshta ka të bëjë me dëshpërimin e realizimit të gjithë asaj që është premtuar nga subjektet politike shqiptare të cilat kanë qenë deri tani në skenën politike, por në anën tjetër ka të bëjë edhe me ofertën e LSDM-s e cila ishte atraktive në disa raste, por gjithashtu ka të bëjë edhe me një pjesë të votuesve të cilat vetë subjektet politike i trajtuan si votues klientelist dhe këta votues në këto rrethana që ishin kundër VMRO DPMN-s dhe të cilat gjithashtu ishin kundër edhe BDI-s pa një mundësi të avancimit të tyre përmes lidhjes social-demokrate të Maqedonisë, por unë vlerësoj që kjo ndoshta edhe mund të jetë një sinjal i mirë për Maqedoninë nëse LSDM do të vazhdoj këtë rrugtim dhe të jetë më tolerante karshi çështjeve etnike, këtë që e themi edhe ne, që një herë përgjithmonë të zgjidhen problemet etnike të komuniteteve këtu në Maqedoni, që pastaj pse jo të mundet të jepet ajo hapësirë që shqiptarët të votojnë dhe të aderojnë në një subjekt Maqedonas, po pse jo edhe Maqedonasit të aderojnë dhe të jenë pjesë e subjekteve politike shqiptare që mos jetë më thonë orientimi apo pozicionimi etnik vendimtar në atë se dikush do të jetë antari një subjekti politik. Po vlerësojmë që kjo çështje duhet trajtohet shumë me kujdes, sepse mundet të ndodhë që në zgjedhjet e radhës nëse LSDM-ja reteron nga këto pozicionit që ka pasur dhe nëse LSDM-ja nuk arrin që të plotësoj kërkesat e këtij trupi votues shqiptar, mund të ndodhë një tërheqje që pastaj të vazhdoj ajo luftë në mes dy kampeve politike themi shqiptar dhe atij Maqedonas. Prandaj vlerësoj që është një lojë të cilën duhet jemi shumë të kujdesshëm sepse ndoshta në fillim duket atraktive të marrësh votat të shqiptarëve nga një parti politike maqedonase, por ajo pastaj mund t'i kthehet themi si bumerang duke i humbur prap ato vota dhe duke humbur vota edhe në kampin politik Maqedonas atje ku e ka më thonë atë pjesën më të madhe të votave të saj. Në këtë drejtim është për tu ndoshta vlerësuar, por duhet pasur parasysh që kjo mos rikthehet pastaj dhe të vazhdoj ndarja e shoqërisë tonë në Maqedoni në дикампет shqiptar dhe Maqedonisë. Полека треба да привршуваме. Ако избори не се излез, тогаш што е излезот според вас од оваа ситуација, која што во овој момент е прилично неизвестна?
Vlerësojmë që duhet ende të jepet mundësi subjekteve politike që të reflektojnë dhe të ketë një qeveri politike, një qeveri e cila do të implementojë një agendë politike e cila jo që është vetëm pjesë e deklaratës së partive politike shqiptare, sepse në atë deklaratë një pjesë e madhe çështjeve janë çështje siç është edhe raporti Reinhard Priebes, i cili ka të bëjë me sundimin e drejtësisë dhe gjithë problemet me të cilat janë identifikuar në Maqedoni dhe çështje tjera si zhvillimi ekonomik dhe në këtë drejtim vlerësojmë që një qeveri e cila do të ishte orientuar drejt zgjidhjes së këtyre problemeve do të ishte ajo cila i duhet Maqedonisë. Dhe më së paku po e përsëris Maqedonisë i duhet në këto rrethana i duhen zgjedhje të reja, por vlerësoj se duhet edhe më tutjet kemi përkrahjen e faktorit ndërkombëtar, veçanërisht të Bashkimit Evropian, sepse e kam përsëritur edhe në disa raste tjera, unë nuk vlerësoj se ambasadorët që vinë nga vendet e Bashkimit Evropian janë të jashtëm, të huaj për Maqedoninë, sepse ne nesër pretendojmë të jemi pjesë e kësaj familje të përbashkët, por gjithashtu edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bazuar në marrëveshjen për partneritet strategjik që kemi, vlerësoj se janë miq tanë të cilët duhet të na ndihmojnë që të dalim nga kjo krizë, por mbi të gjitha unë vlerësoj se subjektet politike bazuar në rezultatin e 11 dhjetorit duhet të reflektojnë dhe duhet të jenë në drejtim të formatimit të një qeverie politike. И само уште две прашања, два кратки одговора ве молам. Кој е вашиот став во однос на локалните избори? Треба да се одржат во терминот, првата половина на мај или евентуално треба да се одлагаат во вакви околности? Unë vlerësoj që duhet të ketë zgjedhje lokale në kuadër të afateve të cilat janë parapara, sepse këto zgjedhje ndoshta janë një barë shtesë për subjektet politike në vendimarrjen e tyre se çka do të ndodhë me një qeveri të ardhshme, sepse rezultati nga këto zgjedhje do të determinonte edhe të ardhmen politike të qeverisë së ardhshme. И уште едно прашање за самиот крај, што е со најавите дека јавното обвинителство отвора истрага околу финансирањето на движењето БЕС? Po bëjnë presion të disa afaristë, të disa përkrahës tanë, në emër të asaj që është hapur një procedurë parahetimore, por që nga këtu unë duhet të denoncoj të gjithë këtë proces, sepse vlerësoj që Lëvizja BES është subjekti më i pastër në aspekt të financimit dhe në aspekt të transparencës së financave. Ne nuk do të kishim dashur që kjo të keq përdoret për lojra politike dhe për presione, për shantazhime politike të subjekteve politike cilat janë në pushtet. Ne jemi të gatshëm që të mbrojmë çdo afarist pa marrë parasysh se a ka mbështetur Lëvizjen BES ose nuk ka mbështetur. Благодарам многу што вечеровивте гостин во 360 степени. Фалемдерам. Ве поканувам да останете со нас, имаме и втор гости. Реков во генералната најава во време кога ја очекуваме политичката влада во Македонија, за утре е закажано собрание на Фудбалската федерација на Македонија за избор на фудбалската влада. Но како и се во државата, и овој процес го следат низа контроверзии. За дел од нив вечерва во 360 степени ќе разговараме со Драган Томовски. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Координатор на иницијативата Обединети за фудбалот. Што значи Обединети за фудбалот? Обединети за фудбалот е организација или иницијатива која што се обидува да ги обедини сите фудбалски сили во Македонија во интерес на прогрес на овој спорт кој што дојде на такво дередже на какво што сме и кој што е општо познато. Вие се залагате за промени во Фудбалската федерација примерно, а понатаму и подолу се што таа покрива како активност на планот на фудбалот. Како дел од елементите кои што му се потребни во овој момент на македонскиот фудбал за да се врати на оние патишта и на она место на кое што барем до таму каде што бил порано. Во пресрет на закажаното собрание, вие вчера одржавте една пресконференција заедно со други фудбалски работници. И, меѓу другото, впечаток ми остави еден одговор на едно новинарско прашање, поврзан со извештајот на Прибе. Накратко, одговорот е дека да, точно е, го испративме извештајот на Райнхард Прибе и до ФИФА и УЕФА.
Или само до FIFA? До FIFA и До UEFA. FIFA. Да го слушнеме тој дел од пресконференцијата, па ќе се вратиме со прашања поврзани со ова. Дали во материјалите кои сте ги доставиле од УЕФА стои извештајот од Прибе и Тржинскиот договор? Извештајот Прибе, да, извештајот Прибе. Прекршиле, например, мешањето на политиката и спорт. Значи, извештајот на Прибе не го гледам како политика. Извештајот на Прибе не е акт на ниедна политичка партија од Македонија. Извештајот на Прибе е акт на Европска комисија. Така да ние апсолутно немаме. Ние сакавме да ги приближиме на луѓето што одлучуваат елементите за да не се правиме сите овде сега дека не знаеме што се случува во држава, да не се правиме дека не знаеме како реагираат институциите на било кое прекршување, зашто ќе ви кажам, разговарајте со Ѓурчевски. Разговарајте со Ѓурчевски да видите како еден фалсификат сега се покрива со друг фалсификат. УЕФА ви се испратило таков извештај кога на сите ни јасно дека УЕФА и ФИФА строго забрануваат политика во фудбалот. Значи не знам во чие име е прашањево само. До вас вие телевизијата за фудбалот се го пратиле тоа. Мислам дека одговорот беше доста прецизен. Значи нема мешање на политика. Ние напротив со сите наши прокламации сакаме политиката да исфрлиме од фудбалот. Зошто и кога го испративте извештајот на Прибе до FIFA? Одговорот ќе мора да биде малку поширок, датира значи од почетоците на формирање на Обединети и избор на борбата с која ќе ја водиме за да воспоставиме некои нови релации, некои нови односи во фудбалот, кои што се пореметени уште од заснивање на фудбалот во самостојна Македонија. Откако се формиравме и откако заклучивме дека за дел од она што се случува на македонскиот фудбал и за катастрофата која му е нанесена, во кое што клучни работи се да кажеме ова на FIFA ранг листата 165-то место е релативно малку далеко од нас, меѓутоа фудбалот како спорт кој што долго од секогаш бил најпопуларен во Македонија падна во рангот на трет спорт. Во Македонија сите меѓународни извештаи, посебно за корупција во спортот и во фудбалот, исто сме на многу високо место, така да ние во изборот на борба за да направиме промени, ние мислам дека тргнавме пред се анализирајќи ситуацијата во нашата држава. Таа ситуација која што сите кои што сме таму членови на ова здружение, кога ја изанализиравме, видовме дека не можеме да тргнеме по регуларен пат и по барања кон домашните институции, бидејќи сметаме дека добар дел од институциите, како и Фудбалската федерација, се на известен начин окупирани и не можеме преку нив да ја оствариме својата цел. Значи, дојдовме на една констатација да се обидеме тоа да го направиме надвор, бидејќи УЕФА е организација која што е над Фудбалска федерација на Македонија, потоа ФИФА како врвна институција во фудбалот и се обидовме во делот на етик код, кој што кај нас стана познат како воопшто како една институција на ФИФА во овој случај, откако беа казнети се Блатер и Платини. Бидејќи казните кои што ги добија овие врвни светски функционери во фудбалот беа од етик код. Во етик кодот, во правилникот најдовме многу точки за кои што доставивме докази дека беа прекршени од претседателот на Фудбалската федерација на Македонија. Повеќе пати комунициравме, значи тој дел на комуникација кој што одеше по писмен пат и повеќе пати баравме да истражител на етичкиот код да дојде во Македонија за да види во каков амбиент ние функционираме и поради што не можеме да дојдеме до останатиот дел на докази за кои што имаме основано сомневање дека укажуваат на нерегуларно водење на Фудбалската федерација. Респонзивни се ФИФА и УЕФА? Ви одговараа на делот на ова што им го испраќавте? ФИФА и УЕФА ангажира дисциплински комесар на УЕФА, кој што ја превзеде таа работа и со кого почнавме да комуницираме. И викам, нашето инсистирање беше да сепак да некој дојде овде, за да види во каков амбиент и во какви услови ние функционираме. Покрај нашите инсистирања, никој не дојде тука и ние добивме пред месец и нешто дена, добивме од дисциплинскиот комесар известување дека не постојат доволно
докази за покренување на дисциплинска постапка против председателот на Фудбалска федерација на Македонија, но дека и понатаму остануваат отворени за сите информации кои што ќе им ги доставиме. Со оглед на тоа да тие не испратија инспектор или истражувач тука, тогаш првата работа што, да не кажам, ни дојде на ум, нели, беше да на инаков начин се обидеме да ги известиме, сензибилизирате, претпоставам. да ги известиме во кој амбиент и во какви услови ние работиме. И праќањето на извештајот на Прибе беше праќање на еден документ каде што луѓето кои што сакаат да не примат во европското друштво самите дошле до одредени констатации како функционираат одредени институции, од кои, за жал, еве и фудбалот е зависи. Ја продолжувате таа комуникација со ФИФА и со УЕФА? Апсолутно ја продолжуваме и нема да застанеме. Нема да застанеме без оглед на ова што го добивме. Некој би ви приговорил сигурно дека можеби очекувате правда од место кој што и самото е етикетирано како структура подложна и на корупција, и на влијанија, па и на криминал. Видете, во дилема сум дури дали да кажам она што и го открив така, пошто сум прилично радознал да кажам. Човекот кој што ни го испрати, тоа е многу млад човек кој што е вработен во една адвокатска канцеларија во Шпанија, на еден висок функционер на УЕФА, кој што после 2 години приправнички стаж го делегирал него во структурата на дисциплинската комисија на УЕФА. Одговорот ви го праќа тој тој е подпишен одговор. Тој го води случајот, меѓутоа ова не е, немојте да го сватите како критика на УЕФА, нити пак би требало така да се ние имаме, мислам дека доволно аргументи, доволно докази за она што го тврдиме. Добро, нели сте на некој начин во подредена позиција, бидејќи Илчо Ѓоргиевски и треба на УЕФА и на ФИФА во дадени ситуации, и тоа е некако една двосмерна, како да кажам, линија на интерес. Не знам како да ви одговорам. Ние сме свесни дека сме во подредена ситуација и затоа и го одбравме овој пат кој што го одбравме. Меѓутоа, најголемиот дел од нас, кои што сме тамо, сме, дали да почнем од себе, или сме влюбеници во фудбалот и во фудбалската топка од мали нозе. Најголемиот дел од нас, понекогаш кога ќе ги праша дали сте дел на овој фудбал или нешто, не сте, доаѓаат у ситуација да се срамат да кажат дека се дел од овој фудбал. Добро, дали е контрааргумент на ова што вие го кажувате, еве успехот на репрезентацијата до 21 година? Тие имаа извонредни квалификации и се пласираа на европското првенство кое што летово ќе се одржи во Полска, така. Значи тоа е феноменален успех на младата репрезентација и ние меѓу првите сигурно го честитавме тој успех. И како што ќе кажам, дека и тој успех не е само успех на еден човек, на група луѓе, дека тука има вложен труд и од некој минат труд од некои други тренери, клубски тренери, пред се потоа тренери на репрезентацијата кога била формирана и сето тоа. Исто така и ќе кажам, за да бидам објективен, дека проблемите во Фудбалската федерација не почнаа со Илчо Ѓоргиевски. Проблемите почнаа од првиот председател. Се воведоа стандарди кои што многу тешко понатаму може да се искоренат. И овде збориме за компетентност. Илчо Ѓоргиевски како особа, како лице, ние сме пријатели со него, може да сме сега фигуративно во некоја војна, меѓутоа јас го ценам како тренер и мислам дека дури собствениот интерес подобро ќе го запазеше доколку станеше селектор на репрезентацијата на Македонија и мислам дека репрезентацијата на Македонија доколку во континуитет тој ја водеше ќе беше далеку подобро место сега отколку со сите тие претумбации и промени кои што беа сега за утре е закажано собрание. Илчо Ѓоргиевски најверојатно ќе биде реизбран за прв човек на Фудбалската федерација на Македонија, но вие на вчерашната пресконференција излеговте со низа сомневања, па и ваши аргументи зошто сметате дека процесот на закажување и на одржување на ова собрание е од еден аспект нелегално, значи има проблеми од процедурален аспект, па дури и нелегитимно. Што се главните аргументи?
Значи, за да го објасниме тоа, сепак телеграфски да се обидам да им објаснам на гледачите како функционира фудбалот организацијски. Значи, постојат општински фудбалски сојузи кои се здруженија на граѓани и постои фудбалска федерација која е здружение на граѓани. Значи, општинските фудбалски сојузи делегираат делегати за фудбалската федерација на Македонија. Општинските фудбалски сојузи за да делегираат треба да ги изберат на своји собранија. Според наши сознанија, а имаме и документи за тоа, значи, голем дел од собранијата се нерегуларно одржани, дури и неодржани. Голем дел од собранијата кои што се одржани воопшто како собранија не може да бидат собранија, бидејќи не ги исполнуваат условите на статутот на Фудбалска федерација на Македонија. Што се тие услови? Тие услови се најкусо речено да имаат лига од 6 клуба и да имаат 15 суди фудбалски. Значи, еден добар дел, најмалку десетина сојуза го немаат тоа. Јас тука имав еден список од Фудбалска федерација на Македонија на суди, кај што се гледа дека 9 сојуза имаат помалку од 14 суди. Значи, по автоматизам тие не може да бидат сојузи кои што ќе делегираат делегати во Фудбалската федерација. А се вклучени и утре ќе имаат своји представници на собранието кои што ќе гласаат. Да, по наша пресметка некаде околу 26 делегата ќе бидат нелегални на утрешното собрание. Второ, значи, постои една тенденција каде што оние кои што се производители и главни во фудбалот и основна келија на фудбалот, а ја тука ги сметам фудбалерите и клубовите, и сите ги сметаме веројатно, дека тие се најзапоставени во оваа структура на раководење во македонскиот фудбал. Постои одлука многу одамна во статутот на Фудбалската федерација дека треба да бидат формирани здруженија на прва и втора лига. Тие здруженија и после 4-5 години не се формирани, а во статутот стои дека тие даваат вкупно 10 делегата. Значи, тие 10 делегата на клубовите нема да бидат присутни. Потоа, во правењето на структурите на општинските фудбалски сојузи, најзапоставена страна се клубовите тамо. Значи, тамо се оди кон структурите спортски работници, тренери и суди и тие имаат мајоритет во општинските собранија наместо да бидат тоа клубовите. Тоа е една превртена ситуација. Наопаку и мене ме чуди, искрен да видам, како тоа клубовите во Македонија не реагираат на една таква состојба. Бидејќи се оштетени во повеќе ситуации, а помеѓу останатото исто една нерегуларност која прави Фудбалска федерација на Македонија, постојат пари кои што Европската куќа на фудбалот ги одделува, тие се некои 20% од вкупниот приход што го имаат за Лига на шампиони и за Лига на Европа, и тие се делат на клубови кои што не учествуваат во завршната фаза на европските надпревари. Тие клубови одат преку федерациите, меѓутоа намерените се директно за клубовите. Така да сите 10 клуба кои што лани, например, учествуваа во лигата, Македонската лига, имаат право на, да кажам, последната сума беше 431.000 евра, значи по 43.000 евра секој клуб имаше право. Фудбалска федерација, без да ги извести, за тоа им нуди некои компензации со опрема која што ја добива бесплатно и со некои ситни без да им даде шанса на клубовите да се борат за своите права. Така да тоа е едниот дел. Да, голема врева се крена околу Општинскиот фудбалски сојуз во Тетово и тамошното собрание. Вчера на пресот беа присутни представници од сојузот од Тетово, го видовме и Јонус, кој што имаше амбиција да биде против кандидат на Ѓоргиевски на собранието, така? Да. Значи, вчера на пресконференцијата беа присутни неколку сојуза, а ние заедно ја организиравме со Општински фудбалски сојуз Тетово, кој што во моментов е најпогоден од неколку причини. Првата причина, тоа беше единствен сојуз кој даде против кандидат. Втората причина, според мои сознанија, и можам да не кажам под морална, материјална и кривична одговорност, да кажам дека тоа е еден од најрегуларните собранија кои што воопшто се одржа во меѓу општинските фудбалски сојузи, така да е многу чудно да едно такво собрание не биде прифатено и да е тоа единствено собрание кое што Фудбалската федерација на Македонија не го прифаќа. За разлика од многу други кои што се многу сомнителни. Како пример ќе ви кажам овде, имаме список на клубови од Битола кои што тврдат, луѓето тврдат дека им се земени печатите за да се потврди и овери
потврда дека земале опрема и дека со тие печати после тоа се користени за собранието на ОФС Битола и дека луѓето потврдуваат под морална, материјална и кривична одговорност дека ниту биле на тоа собрание, ниту овластиле некого, ниту дало и печат им ги земале печатите што се вели на реверс. Да. Со навод дека им требаат за една намена, практично ги злоупотребиле за сосема друга намена. Така стои во потврдата која што има изготвено луѓето, која што е верифицирана и со печати на клубовите. Многу други сојузи не ги исполнуваат условите. Некои сојузи мораше по секоја цена да бидат ставени под капата на Фудбалска федерација на Македонија. Еден од тие сојузи е и општинскиот Кисела Вода, каде што и јас припаѓам. Во тој дел е едно чудо прекршоци се направени. Значи, тамо човек кој што не е член воопшто на собранието закажува собрание, човек кој што не е член на собранието на управен одбор, каде што во статутот стои дека 7 члена се на управен одбор, они со двајца носат решение, па прават листа која што е нерегуларна. Па бираат председател на едно собрание на 9 декември, кој што исто така не е регуларен. Тој почнува да потпишува документи на 9, ама оно што највише треба да го потпише, а тоа е поканата за наредното собрание, кој што е на 20 декември, тој не го потпишува. Па не го потпишува ни другиот човек. И овде имам две потврди многу интересни вака за стручњаците ќе видат. Значи, видите, овде се две покани од Фудбалската федерација на Македонија. Оригиналната покана, која што ни е доставена, и на која што повеќе останати прекршоци, значи 6-7 прекршоца, нема деловоден број, нема дневен ред, нема материјали, нешто. Овде стои, вика, подпредседател на УНОФС Кисела Вода Драган Блажовски со печат го свикува собранието. Овој човек у тој момент не е член на собранието на Подпис нема. Подпис нема. Сега овде имаме до друг клуб, вика подпредседател на УНОФС Кисела Вода Драган Блажовски СР. И сега човек ќе си каже дали праќале различни овие покани на различни делегати или нешто се случило. Што се случило? Значи, откако не ги прати овие оригинал, ние интервениравме на 16 ден пред собранието, да се одржи собранието, тие го видоа тоа и најверојатно им ги собрале поканите тие, овие оригиналниве, на тие што дошле, така да имаме сега 20 покани на тие што дошле со СР и имаме 7 покани на ние што не сме дошле без СР. Добро, очигледно е дека имате сомнежи за прекршување на процедурата по повеќе основи, но за жал овие ќе останат засега само во овој јавен домен на изнесување на сомнежите, бидејќи не успевате преку институциите, ниту на Фудбалската федерација, ниту на државата да истуркате евентуални некакви промени. Што понатаму? Значи, морам да ви кажам дека повеќе процеси се во тек. Еден процес има и кривични пријави во врска со одредени фалсификати, има процес кој што јас, откако нормално институциите на Фудбалската федерација ме одбија по сите пријави, каде што го пријавив председателот на ФФМ за навреда, и тој процес му е пред етикод, има процеси пред управен суд и допрва ќе има процеси пред управен суд и пред обвинителство. Значи, сметаме дека е крајно време овие институции да се стават во положба да го заштитат правото и да ги заштитат законите и прописите во Република Македонија и да донесат одлуки поради тоа што кога се ќе земеме на купче. Значи, не можете да градите систем ако не функционираат основните работи. Значи, ако во државата не функционира, карикирам се, ќе кажам, нели, устав, онда законот за собрание, законот за здружение на граѓани, законот за кривични, не може да функционираат институциите и не може да функционираат ниту организациите, ниту може да се прави одреден систем. Така да тие сите работи се меѓусебно поврзани и ние сметаме дека со нашата активна борба, барем се надеваме дека ќе придонесеме и во исполнување на така да кажам една цел која што ќе даде и некои резултати кои што не се само во фудбалот, туку малку и пошироко. Например?
Па дека ќе помогнеме да профункционираат институциите, затоа што јас ќе ви кажам, бидејќи ние сме сите зон политикон, јас сум човек кој што бил на сите протести кои што се организира последниве 2 години, а не сум член на СДСМ, ниту на другата партија на ВМРО. Значи искачам како граѓанин кој што сака со тој пола кубик што ќе го завземе да го искаже својот став дека работите во државата не ни чинат. Јас сум човек кој што само што нема да заплаче кога прати едно дете на аеродром и кога ја гледам радоста на детето што си оди од својата татковина бидејќи не може овде да најде работа. Човек кој што реагира на неправда, реагира на тоа што го доживувам секој ден, реагира на она што и се случува на државата не поради себе. Јас прво јавно да кажам, ја не сум перспективата ни на македонскиот фудбал. Туку перспективата на македонскиот фудбал се младите генерации и делот на оние кои што се искусни луѓе кои што треба само да постават рамки на еден нов систем и ново организирање на фудбалот за да би дошле до оние резултати кои што сите ние што сме во фудбалот и пошироката јавност ги очекуваме. Добро, благодарам што вечера бевте дел од 360 степени. Се надам дека се обидовме барем да фрлиме поинаква светлина на она што утре ќе биде веста, тоа е дека Илчо Ѓоргиевски е реизбран за председател на Фудбалската федерација на Македонија. Благодарам на поканата и драго ми беше што бев дел на една ваква. Да, остануваме отворени, има теми кои што заслужуваат да бидат третирани, се надам дека во рамките на оваа емисија и ќе ги третираме. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Ве поканувам да останете на Алсат и 360 степени, ќе видиме саботажата на Сречко Поповски. Катаклизмичната, штапски протежирана кампања, чија единствена цел е да не експлодира вистината за криминалот, најужасно се злоупотребува со промоција на лаги за предавство и со активно поттикнување братоубиство на кое наседнуваат оние лековерни, кои сметаат дека без само прогласениот Месија никому не му се пишува добро, па посегнуваат по зборови со кои го потпалуваат барутот кој самите го бараат, ама не за да ја заштитат татковината, туку за жал, оние кои 10 години со нивна сесредна помош се креираа себе си како нејзини единствени чувари. Значи, јас никаде не повикувам во тој мој Facebook статус. Нема такво нешто. Парафинската ракавица нема да им биде ставена на подгревачите на лудилото кои не успеваат да скротат својата потреба од неприкосновена моќ, туку како свој залог ќе ги искористат токму оние кои можеби и несвесно станале оружје од кое се пука. Тогаш, само со солзи од очите, ќе се бришат трагите од барутните честици на јазикот. Сега, откако дојде Facebook, работите стана од една страна полесни, но од друга страна секој може се да каже и за жал се измеша работите. Во овој микс во кој може да се чуе се нешто без притоа да се почувствува тронка одговорност за кажаното. Реч држат и политичките полутани кои лавираат на сцената благодарејќи на својата употребна вредност како коалициска бројка. Тие молкуми со подсмев се однесуваат кон директните посочувања дека се импресионирани од режими кои му го нанесле најголемото зло на човештвото. Па вие како правите го сега, јас можам да ве наречам директен наследник на Хитлер. Тој е од десницата, така? Па видете, тој е... Која е ова тоталитарна свест во вашата глава? Не. Или сте почитуваш на Хитлер? Па може би и сум. Не, ова мене е толку јавно некој да каже дека е почитуваш на Хитлер, јас не знам. Мислам, ова е страшно. Сега ви објасни, важно. Да. Тука е завршено Хитлер. Сепак, за среќа, моделите на управување на кои се инсистира да се прилагодиме се веројатно далеку од овој, затоа што нашето раководство со своето поведение јасно покажува на кого треба да се угледаме. Само да потсетам овој банална работа, дека нашиот председател и нашиот премиер 3 години поред одат на годишен одмор во Турција. И на крајот, за да не се мешаат работите, државниот функционер кој граѓаните го плаќаат да ги штити од дискриминација, во својата дежурна улога на партиски апологет, обелоденува дека сценариото со војни, крв, распади, поделби и предавства се сведува на само едно лесно решение. Јас мислам дека во СДСМ мора подитно да го сменат раководството.
Итно мора да се смени, ама менталната матрица, оти баш таа, преку парадоксални квази-патриотски патрони на Македонија, се користи само за камуфлажа на нејзините умислени спасители. Гледавте 360 степени. Благодарам за вниманието. Ке се видиме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно.